Ki Nangalam Jangka Madhya Pradesh Youth Congress kila theateng yaka Sarkar Madhya Democratic Alliance akam juru yaka Sarkar Padang ka National Democratic Alliance halo ka jing tiudor ki marbam ki mardi akam juru ka jing duna jing ki dawai hake hospital khamtam ki hospital sarkar ki basarkari ki paiba yegri kila pau ha ka jana magna to kobor ka balong menta kasni ka jing songthu lem ini paiba ki basong sa agni kabi hi bro way namal kiniya ikat siba ni phai gelanti ne banong kamarbam marbi ni gas kabangi penonkam hi ban shat ban pio ne ono bi wat hadu ka mungkin syarat lu ni kran ne wat hadu watang sok sao ba ni dikit na yo ru ka ba sinong dia trai kim batai syu ka 2 kilo kya ban batai ka 2 pawan namar ba kinang batai tung nu syu 2 kilo ka ba de no ya ka hispa konang ma si kilo msono syu batai ma teng ba kinang thiet ki kosmo de ki ya ban khat no nrei chaban ong arpho ba si pawan kalau hakata te ba nakani kalian juga ni sarkar kendi nata ailam nangen pipi ke ka ba ka kamut ka perkhat namta ni urip pa hania ba tre sni bubun bebela bubun ki basai janong bubun ki ba tre kenta bubun ki ba bela lala jong jing bela kata kong nakalian juni higa kongres bagi kongres ki brokawai hi bha perkhat jana namta upai pa menta keri macam ni brokawai ini keren kuminong menta kum gas mensuang bagi ong ngiyo ta gas senda watang saus patam kawai ni layo Kodi peje kedua pa benda ka apo siya khatwis pa. Kaba compare men siya ngila banyo artli arslender hien. Ya kedua benda ngiyo tang kawai. Ma men siya saw tam kita thiet menta kami khatwai tang kawai men siya saw kemut kra lani khandai apo siya jang layo artli. Ko jing khia ru. Kabun ke jing ko. Ni dia kidon buon ki gon hospital dang tai miso anak mo baka don ka civil hospital nai don ka Ganesh Das hospital nai ka long pat ke pembentoy ren nomor ba tai tai ngin lek ang tu ngithia bisitom ge ru nai udawai te ba ban thi na ba hari bodong dawai kita boong na menta ka hospital sarkar bading na menta beduk bamla ban thia gi hospital private unha ban lek ye pharmacy ban thia ita ki dor barem Pada yo aru kita dawai naga nagi government hospital ngono piki dei kita dawai betan arbana ya pinabu hien kila expiry na